Ekhaya bangixosha ekhaya. Bakuxoshelana ekhaya. Akuxoshelana. Ziningi kunama family politics ngeke ngiwakhulume like on camera. Kodwa mama la kusekhaya ena ngiyindawo ke mama ngitshele. Angiyindawo. Mayisiski ngitshwenetse gore ntate ka tsatsi lele abe ko homong ya hao a tsamaya ka dikgopo. Ene makoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Jeno ngawuntibela ukuthi ke Ubaba nomakoti bangiyela uthi ubaba ngihlukane nalomntana abantu ngathi ngoba ashonelwe indoda anganakhaya sengimphatha kabi ngiyamhlukumeza. Umakoti mina akangikhulumisi kodwa ukhulumisana nendoda yami ene last umakoti ngeke ngamthola nobaba. Mangithi ngiyangena ngithola ubaba uhamba ngeimbrambo ngiyabuza ukuthi kanti kwenzakalani la. Litshwetse ke tse jwang guys. Oh batho Litshwetse ke stele hae. bua nnete maisisi bua maisisi a re tlo go betsile. Okay I want so go bala wa hao le yena ko o ncenga space Ame ancencena khehle. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to mail us on Josie Pascal. So guys, today ke ngoletse ke mami mona, ke tlo mo fa fela sebaka so re hlalosetso rena hantlantle wa re ngoletse Josie Pascal lo re lebitso la hae ke mang. Muntu mtala kunjani? Ngiyaphila igama lami ngumamlindi isibongo owamthembu. Umakoti angisamtholi kahle ene since umntanami ashona angazi nje sekwenzakalani lapha endlini angisaboni nje isiphithiphithi. Umakoti ngithi ahambe ngoba umntanami akasekho. Umakoti uthi yena bekahlala lana akanandawo yokuhlala uzohlalaphi ngangithe bakhe lapha yana manje umakoti hayi akasangiphathi kahle sekayangidelela akasangihloniphi uhloniphana nobaba sekumngani kababa angi-understand nje ukuthi yini laba ihlanganise nobaba. So Muthomolo umakoti uhlupha ka hore wa utella ntlantle ene o sale busy le ntate. Yebo kunjalo ubusy nje nobaba ngazi nje ukuthi bahlanganiseni ngoba weza ngomntanami ongasekho. So ba busy kanjani nobaba yini into okwenza ukuthi wena ugcine so balento hore makoti ubusy le ntate? Umakoti mina akangikhulumisi kodwa ukhulumisana nendoda yami ene last umakoti ngeke ngamthola nobaba. Mangithi ngiyangena ngithola ubaba uhamba ngeimbrambo ngiyabuza ukuthi kanti kwenzakalani la. Ubaba nomakoti bangiyela uthi ubaba ngihlukane nalomntana abantu ngathi ngoba ashonelwe indoda anganakhaya sengimphatha kabi ngiyamhlukumeza. So umuntu omdala ubaba makahamba ngeimbambo umakoti beka kuphi yena? Beka se bedroom lapha ekamereni. Eyakabani? Kule room engamshiya kulo umakoti leli bebahlala kulo nomntana ubaba angimazi ufunani lapha. Mangumbuza ubaba uba nolaka nje uyalwa ngisa understanding. Dimbambo ke dikgopa ke. Mfana umuntu owami ngana t-shirt kahle loyo. Ayibo. Sho ukuthi bebe khona lokho bebe busy ngakho. Cacile. No Muthomolo le nna ntho ke bona hore ne bana le ntho ba leng busy ka yona because of ka se go le motho ntate o sale ka dikgopo especially ko homong ya makoti wao o batlang ko homong ya makoti wao ka dikgopo makoti yena sabe kontlung if maybe wa phaya or wetsa something I can understand na Muthomolo. Into engimangazile leyo khona umkhubo oyenzakalayo umakoti angisamfuni or bahambe nobaba bangishiye kwami ngisale kwami. Umntana kho yena u10 umuntu omdala ukuphi? Washona umntanami njengoba sekashonile yiko sekuqala zona le nyaka ngisa understand. Umakoti uze wanizalela le ekhaya. Yebo umakoti unomntwana kodwa nje umntana ngasala nama nginankinga nomntana nginenkinga nobaba nomakoti abangiphumele or kuphume mina mara ngeke ngiphume kwami. Also wena Muthomolo uthudi o batla go lo thusa ka nga re fitla mona. Nomtshela umakoti lezi zinto engintshela zona ukuthi why kwenzakala kanjini lento enzakalayo. But wena ufuna ukumbona aphumile ejaredeni. Yebo ngifuna ukumbona ngasekho kuphume aphume nalo lekhehle anginandaba ngizoyisalela kukwami lapha nami ngafaka amandla ami lapha kule yandlu. Wena lava situation ya mama ibhloko haholo nahana monna hao ha sa tlo fihla roomong ya msadi wa ngwana hao o hlokafetseng ha qeta e ba sala ka bo dikgopo and stuff wenzani ubaba ngeimbambo eroomini. Qala isintu mfonini ngokwazi kwami angazi mhlawumbe umama bayenza ngendlela different kodwa ngiyakholwa ukuthi singabantu abamnyama sonke siyenza ngendlela efanayo. Angeke ukuthi uyindoda ungubaba zala ubonakale nje u half naked ubonwe ngumakoti u half naked nabu uyazule baleni nje awuyenzi leyo nto. It's not akumelanga nje ukuthi uyenze into kanjalo so it shows ukuthi khona lento ababhizi ngayo that we need to find out. Naleza ngumunya makoti kana go hayi ubima so guys ntho re tlo yetsa no re tlo tsamaya le mami
re ye ha hae re lo kgona ho bona hore makoti hantlantle a ga ba a reng le monna wa mama because fa le ka re la thola la sheba situation e bohloko haholo ska le lona ha le bona hore mama o kgathatseile mo pelong ha sentate a sa buella makoti ka mo a thola o baba ka dimbambu mo ke ntho tse dingata so guys no re tla khapa mama re lo bona hantlantle o etsala eng Mr. Jones, lovers, kopa moving please. Because if none to mama, I keep at bua makapelo ka ile nna kutla la bohloko ska o le motho mo le so tshwantse tlo stresswa ke monno o nyetseng le makoti. Mfana it shows ukuthi umama ngazi kusho yena unjani lo makoti like inhlonipho towards wena umuntu okuhloniphayo or umuntu nje ombonayo uthi lo yazi umuntu osekazi indoda yakho ukuthi unjani. Umakoti beyangihlonipha ecaleni manje njengoba kungasena ndoda yakhe umfana wami angasekho ngoba beyangeka wenzela amasimba khona umfana wami beyangihlonipha manje cha ungijintshele. So motho mo le kopa botsa something ne le monyetsa ke re ke makoti ka tlhago ka setso le monyele mo ntsheditse mahadi makoti. Yebo simkhiphela amalobolo kodwa ayikho into engizoyenza mase kwenzakala kanje nomntana mfuthi akasekho. Ntho ke batlang o itseba hore wane wa tshai o bua le batswadi ba makoti wena lovers ba santsane ba le teng na o ba jwetsa situation o etsa hallang ha makoti wa bona a o disrespecta ka mo le busy le monna wa hao o bona dintho tse o sa di understanding o ile wa tshai o bua le family hae. Ifamily yamakoti naye ayimthanda makoti. Ngizoyidobha phi? Kushuthi nje makoti nje wena nje ke motho na leng diwatwati ka ofela. Kushuthi ngumuntu oyinkinga nje kahle kushuthi uyayifihla kahle uzenza ngathi ungcwele kanti usile because of why family yena wena la vasamba ka matlotella mama. Bawuthi zona le buthatha. Omunye osile ma ubaba wasendlini naye I think kuzomela sithi ukukhulumisana naye ndwana because naye usile. Yabona ke yena umuntu omdala uwes lapha. Wenza kanjani akahlonipha umntana wakhe lo oshowashona ezongena umntana wakhe akahloniphi nomama. Ngihlala la nakwami. Kimi. Okay. Hana di morals intate man. Ethi ngincedise. Ngiyabonga nangu baba lo engibhalele ngayo. Okay. Koko. Lengaiba. Abantu abangaka manje yini ka? Sale wena for lezinto enizenzayo. Okay motho molo hanyane. Motho molo le kae? A rata ka utlolwana ntate ka hlompho le bikokobetso. Re batho ba Jozi Bioscope fela re ngoletse ke Mamthembu. So ngifaka ama TV Mamthembu na uma ngincayisise usongifaka ama TV wena. Motho molo Mamthembu hatla ne re kopa re ka kgonang lo dula fatshe ka gore le batho ba baholo re le hlomphe re duleng. Angayilanda khulumane. Ke kopa ska lwantsha Mamthembu. Ngizomlwanisa ngilethela abantu kwami lungiletha njani abantu kwami Mamthembu kubeni manje umfazi wami I lona. understand motho molo ke rona re batho ba Jozi Bioscope and ha ratla ka Wena di. uzengandla. Ke tlile ka gore re tlo solve di matter motho. Matter Ke kopa re duleng fast ke tlo. zanazi. Azibekela ekhoneni bana. Kae connect. Lapha ngithinzile utshela kahle ngenzile. Ngiqala jali exam nibangala nje. Hawu motho molo. O tlo ba right mo mama. O dutse sharp. Okay. Motho molo. Indaba sengidinekile manje yabona Mamthembu uzongibhekisa abantu estradini sami lana uzona abantu abacela bethe amakhemera kwami kanjani. Siyaxolisa umuntu omdala shemne ukuba o re mamele fela gore ne re tlile ka. Lento enza right wena mawubhekile. Yokuthi enze nase namakhemera. Angazi uletheleni amakhemera ejardini. Tla o tlo ha re tlo lwana le dineighbor di understand gore Mamthembu motho molo ke yo ntate ne nkopa mjotsi ba re. Hayi baba ngwalethelele lezinto ezenzakala la ejardini since kwashona umntana. Yini enzakala la ejardini? Since kwashona umntanami nje angisaqonda stand ukuthi kwenzakalani ngisengisidwedwe orima umama la ekhaya. Umakoti wami sekuhuya umfazi wala ekhaya. Motho molo. Ke kopa motho molo o bua nthong le ngwe go joditseng ha nentse go interview. Yes, o sa ifetutse mang makoti se go huwe makoti se ile wena yes. Kahle. Ngidelele Mamthembu letha abantu uqajareti lana nje ukuthi bengamsupport lo mntwana. Lo mntwana uqala ubulewa yini? Ubulawa yini lo mntwana uqala? Ubulewa yini? Buza yena Mamthembu athulethe nini? Hayi ubaba abangazongitshela ngezinto zokubulala umntana ngabulala umntanami mina ngisele lo mkhubo wenzekela la umntanami akasekho umakoti uhleleleni la nalezi zinto zenza nomakoti ngakuthola uqimbile uhamba ngeimbambo ngibalethele wena ukuthi ngenzani? lezi zinto enizenza Yini? So motho molo kopa o botsa something bani ngathi ha wa utlwa karabo ya mama no. Mamthembu uthola impama la phambi kwala ba TV. Uchoba Kahle kushuthi am abuse Mamthembu. abuse. Thina ba abuse abantu besifazane umuntu omdala. Ene why o tlo tshwantse o shape Mamthembu ka mpama? Asho lento athi ngiyenzile. So mamela he ka gore Mamthembu ke a bona le no o ba bima go nyana buo bane mo tshepisa dimpama ene ko santo. Okay motho molo mamela he. Lento enizelelana angazi salona yaqala into kwenza ejardini nami. Impama uyaqala ukuyikho. Angaze ngambeka nesandla futhi. Ngithusa lento lo ngixoxa ridla mina. So motho molo
ska mamthembu kutlwile o qeta o jwetsa no o kgathatswa ke ntho tse di etsang jarateng ene awuzange wamphendula uqeta o jwetsa no ukuthi unokuhamba ngeimbambo uye ko roomong ya bomakoti etswa ke ntho why la mntwana ufana nomntanami kimi angithi mntanami usala ka dikgopo wena imbambo iqhubroke dikgopo yeah kanjani mkhulu angiunderstand ufana nomntana kumakoti wakho angikhumulanga bro ngisele ngembambo usho ukuthini why eroomini yakhe nomntanami mina no akatsho njalo uyabona ukuthi ngifaka amagama umuntu faka amagama emlomeni usekolo muntu ngikubona wazobiza umntombazana ngoba umncinci uyambona lo mntana ungamzala wazothi intwana yami kuye kusho ukuthi wena usile nje kwaye wena uphethwe kusa nje wena kahle nizekimi nina lana size kuwe yeah manje lento nayibelieve ukuthi ngayenza nina manibheka hawu akabi ukukayivele nangu umakoti khona ngale phakathi baba umbiza ngibizeleni khona wena mamthembu I love us kikupa umulatele oh sorry mam so my love us ushamlata isingwena mutho mulo hanyana ni una le ntho mmakatsang uri wena hantlantle wa usala ngembambo eroomini kamakoti ngifuna ukunderstand endlini kuyashisa unokukhumula mbe ngembambo kwakho kwami so why ekamerini lakhe yenza uzele nendawo mamela ntonami Themba athola isipana athi thengela indlu yayo izophuma kanti izoshona uyangithola so uyangimangaza lo mamthembu ngoba sometimes umakoti makadelela umama wena uthini njengendoda kamama mele ngithini wena sithi kuwe as mina if ba re kenyetse ne ke tlo re ngumonnaka if ke bona gore monnaka wa utlwella makoti antelle utsho jwalo ezibhlungu into ngibuza yona mntanami yezo la uphendule lento le ngeke ngalalo umuntu mujwetho wena wenza ngabe ngeke size sikhulume sonke angithi ngikunika i-chance ngesikhulume sonke singacula vele bohamba ngeimbambo ufunani eroomini lo makoti wakho umakoti uyahlonitshwa why uhamba ngeimbambo naye niphisi nomakoti bathayi mntwana lapha endlini oqala uhlele emileze mntwana lo mntwana akakhuleli la okay I know ke tla dula ka ke tshaba le ntete ka ma ke re tla shapa okay it's fine oh ha dule ka mo makoti u shapa a ke tsebe ntwana bona jwa oh bahlelele ngapha so umama ahlala kuphema phakathi okay my sis ka hlompho le bikokobetso se ka re ntse go tshentshane na go kopa go fela o dulele ka mo Okay, ama-camera manje kwenzakalani mama? Sorry. Unyoko buza yena. Ubuza unyoko ukuthi waletha ama-camera. Re ka tumetsa stulo se so tlo khona go mic e free. So khona ngithi. Mayisisi le kae? Re teng le kae? Elena ke teng o ska lebitso. Ke Nthabiseng. Okay, o sinthabiseng hantlantle re ke fe hantlantle mama Zala chance. Yo rena ebe yena o explainang go hantlantle wa re bitsitse. Ke ska qala fela ditaba fo ene re ke mo fe fela chance ga ikalla gore bothata ba ekeng re bitsitseng. Motho mo loki yo makoti o pa mo jwetse mathata a mang a hao please. O botse bang go wa o hlopha ka bona ke yo. Inkinga yami umakoti akasangikhulumisi uyangidelela ejardini yami sekumngani kababa ubaba mhloniphayo mina nginothing la kwami la singamthola ngibuye store ubaba uqimbile ubhizi ukhuluma nomakoti mangibuza ukuthi kwenzakalani uthi ubaba ngibona kwenzakalani ngithi ungaqimbela umakoti wakho umakoti uyahlonishwa ubaba ngisho ngeinhlamba ngithulele enemakoti ngicela ubuyele ekhaya sisi or kuzophuma mina nihambe nobaba or kuphume mina. Yo mama hayi ngicela ukuyizwa ke ewibuwa ngona nje hayi ke mohlolo straight jalo ngawuntibela gore ke kae so uqala utlwa ngantlantle gore baba o tsama ka dimbambo ko pela hao o go qala utlwa eng my sis king tshone etso re ntate ka tsatsilele abe ko go mong ya hao a tsama ka dikgopo ye o sinthabiseng hayi ntate nantsa le busy as usual mo jarateng o ne o tshisa ona tlo ka di mapitsa ko romong yaka mama ha una dipitsa mo nawo amabhodo nabo ukuthi ayihlangani le ndaba banomkhuba lapha umakoti akangiphumele nami ngihlale ngepeace kwami. hayi mama mina yaqala ukuzwa lento oyishoyo and yangithusa because the time wena kana santsa phela no side etsidi the way o behave ka teng bona tja o mpuisi kwena o sa buising nna a se gore nna ke buisi wena ha buisi wena jwang mama ke batla o understand my sis re understand le side la story sa from khale itse ha monna ka qeta o hlokala mme a qala ngchangela fela mo jarateng lona tse ke feel like nkare I don't feel at home ha ke le mo jarateng so kopa botsa something ke eng ntho o etsang connected le ntate more than le mme nentse re utlwana hantle le mama before se ke wena ke eng ntho etsang connected le ntate o hana ntho tse snacks hana ntho tse ngata la o mo dumedisa wa dumela everything like that's all umthanda
Yeah, that's why ke mo rata like ntate o nna. Angizekuwe vele mina mkhulu. Mama ngicela siye ukudlala nje la sishaya ihlahla. Ubaba uvumile ukuthi dade bezokwenzana ekameleni. So sicela ungayilena le. Asela ngumdlalo la. Why nenza lento eniyenzayo umama emzini la akushiye khona? Angithi bowuchatile wena la. Bansi. Uma indoda yakho ucabanga ukuthi ifila kanjani emathuneni wena mawuzenza lamanyala nobabazala. Uli busy ufebezela le ratsala wa hao ufila jwang. Hayi kupa ubutha baba uthe senzeni lapha yana erumini. Nayenzani siva ngabo wena. No, Makenzeni. Akaphendula unyoko uyobulethela abantu ejardini. Unyoko usuka ayazi kanjani ukuthi wena nomakoti benenzana ngoba usuka angekho nani. Bona na, wathi ubona ngikhimbile, wangibona mangilele naye na, ngifuna ungibuza leyo nto leyo. Zingahlangani wena uthebe ubusy lo uthi ubuzolanda amabhodo akubaba akapheki kupheka yena or mhlambi. Hayi mama upheka mangihlungu ya hore ke understand. Ngiyapheka nami ngiyapheka lo akasapheki sekaneyidayila sakho ithenga tate wapheka. take away ubaba akapheka ngazi amabhodani bayazi laba ukuthi bebenzani. So dipitsa ke tsona tso di lisang ntse re dipitsa ntate ha tlola ta dipitsa antlantle o tloa itate sentho se ding ene wena o kena taba ya dipitsa motho mo. my sister like ke makala today mama go tliseditse body camera and all that. Ntwe mama buang ka nna ha ke itsebi. Nna since nje ngwana hae a hlokahala mme o hazanga sa ba right for nna. So when And I'm comfortable becoming umuntu omdala okay nami ngifed up ngoba uyaxoka. Wena ufila kanjani ukuthi mawungathi if bekulo mama lo udibana nomuntu esifazi nobabazala ekamelweni eqimbile I right lonto. No ayikho right vele baba but I beg but next na choice like Sina choice, baba bekazoboleka ibhodo what was I supposed to do? It's for many years ke nyetse mo lapeng leo ke kaitsa ntho tse snacks. Kodwa ngaona dipotso. I ke tsibi why tata Nje bakhuluma so ukuthola ungqunu Mthomolo tlo kubutse something. Ha o hloka aqokanga na. ntate ka hlompho le boikokobetso. Ha o hloka Empedeni, umthola ngqunu angaqokanga. Angibuza lokho ke umthola na amapunapuna ngumapuna nami. Okay ntate mara ha o hloka ha lore aba o thole o le ngcono as wena o le monna wa motho o nyetse wa tseba go tshwantse o le babazala wa tseba go tshwantse o ihloniphene wa tseba go pela ngwetsi ya hao akusikwamele uhambe ngembambo inhlonipho lo as indoda wena eshadi Kwami kwakho you have right not ekamelweni bekulala khona umntanakho. Ufana nomntanami kimi. ke motho wa mme o ntate Yabo yena masefuna ukuzambela uzozambela ayeke bomama khona Laba bayalazi udaba laba khona inkinga ekhona lapha phakathi kwalabantu. thini kathi Ungayikini because unekhaya ngithi. sorry ekhaya bangixoshe ekhaya. bakuxoshelana ekhaya Axoshelana. Ziningi kunama family politics ngeke ngiwakhulume like on camera. Kodwa mama la kusekhaya ena ngiyindawo ke mama ngitshela. Angiyindawo. ukugini lana but ha o khona uhlompha mme wa montlung e kugini kanjani o tlwella babazali wa asale ka dikgopo jarateng like I can understand Uyazi into ukuthi wenzeni. kugini kanjani o sa khona uhlampha mama o Mara ne tshwantse ke etse jwang ntate ha ke le ke ka hlompha ke haya ke he does as he pleases mo mara ke jara. ngwana mo so o tlwa ke tshepa if ke sa feel comfortable ha motho ha ntata kena ka mrenga ka mtso ntate o batlang ka mrenga ka o ban ka mrenga roomong ya ka o dule dipitsa mohlomong ke tsa ke disile nang ka mo botsa Ufunani ekamereni umama uzothini uqhamuka uqimbile ubaba akahloniphi. mazi inkinga yamanje ukushona komntwana njengoba sekwenzela lento le soba ngathi manje yabo lo mntana ngithatha njengomntanami naye ngoba umntanami lo labahlala bonke yabona ngithatha njengomntanami njengoba umqosha kuba kusamanga lawo Umama uthi ngeke. wait mina ngazi awuna di family mohlomong mo ka tswa ngalo habayo. Ngicela mina ngifuna ungiphendule la umuntu omdala. 7 years ka ufela le re ke kae? Ngicela ukubuza. Lokho enikwenzile nobaba nikwenze ngoba obese ukuthi kudala ungayitholi leyo nto emzimbeni wakho wa decide ukuthi uyithole la eduze. sike sayenza na Umuntu omdala angithi asikulwisi thina la. Mhlambe uyenze ngoba ufuna ukuhlala la ekhaya and uyabona ukuthi the only way ongahlala ngakhona ungcono ulale naleli khehla leli. Le tshwantse ke etse jwang guys? oh batho ba Kae? Le tshwantse ke ke stele hae. bua nnete maisisi bua maisisi ha re tlo go betsileng okay aiwan so o bala wa hao le yena ko o no ncenga space Awume kancinci wena khehla leli. and uyabona Ke kae ngwana ko ene ke kae? Khehla vele. mara ntate o likhehla mntwana uthi uyakholwa nawe
ene motho o molo wa dumela go betsile na wa ntse o pheka ene o mogolo ntate ma go ntse go jwetsa mashano le wena ka mo o go tlo shapa mama ka mpama ifa etsang pati wa tseba wena ntlantle o mashano. Okay right ngicela nimbuze nokuthi bekwenze njani kuze kwenzakale lento le. Akusena need ukuthi bekwenze njani uyalile ulele naye ukuthi benzeni labantu ibhaliwe lento mina nje lo akangambele noma ngakhala enzeni uzobona ngiyephi anginakhaya mama. so my sis wena hona di family anyway Hadiyo. pele o dula mo ntse o dula kae ko hae Ko Lesotho. no dula Lesotho so a re ka o patalla rona transport go patalle ka o fela ntse tso di batlang go ya Lesotho go lokile Ale ka etsa jwalo mara rona tshemo ke tla kae mo Soweto mo abantu. wait Angibuza wena ngithi yena nalo mngane wakho hamba Boy, naye mama. wena ngithi mawubhekile wena ngalala nomntanami ye Uyashusisa ukuthi wena bengana choice because ufuna ukuhlala la ekhaya. umntanami ndoda wenza yini ngithi umntanami nje boshonile wasemnyanga nje boshonile Khulumani yazi mina ngizela ngokuthi la ene wa takata siyakuhlonipha ngithi uyabona manje ungayenza ukuthi usitshintshe ngoba siyakuhlonipha mamelane awu wona khulume bese nawe labantu oqala bese nawe Motho molo. labantu Motho- utshela into otshela yona uthi siyakuhlonipha sikusabe umuntu omdala Yeah. so ungasenza opopeyes bancinci but ungasenza ngathi sizizini ngitangilalanga nomntanami No, uyaphuma. ulele naye ukhalela ini into omele uyenze la Ubethile. uyaxolisa asho kimi lento engibuza yona asho yena uyaxolisa musi ngicela asho yena lento engibuza yona ntate WhatsApp thatha ba o king ani WhatsApp thatha ba o king motho molo ngifuna ngenzeni ke yona ibua nnete ba bua nnete ba accountable for ntho di actions sa hao namazi namene ezoqala lo mntana Namazi namene. akunandaba ukuthi nawo meni ulale naye aneminyaka yakhe ngithi leyo o robetsile yena no sina taba lori ke msadi wa ngwana o hlokafetseng i-right lento yenzayo wena lento yenzayo i-right lovers mamela wena khulumi nawe wena ngikhuluma nomfazi wami omdala ngikutshelile ukuthi ngiyakuhlonipha ngikusabe ungali umntana mshonile ndlala ngami wait akethe so my sis I'm so sorry because of ke abona gore ntate ntho ya etsang ha e yane lovers my sis o re no hana di family mo Soweto but o na dula Lesotho ko pa remisa Lesotho if ka gona ke amjetse gona bothata gona re le Joyce Bioscope re ka mo pakela no ga mo thusa fela ka taba tsa di transport lo metsa ga rena bothata Ngincedisa manje yes ukuqoqa ke a kopa please my sis re tlo khapa Lesotho ha go gig ane ne re kopa go tsamela bukila fase motho molo a o pakise diaparo re tla o thusa gona o ye Lesotho fitlha Lesotho ntate ntate bara phela bathe gate la mangakanani la off camera sokhuluma nawe wena because ngathi likhehla nje lisile motho molo because of ke a bona gore ntate yena o na le mathata ba bona kanjani no you must stop tshwantse we stop and o bua eng go betse le makoito ao ke eng o e buang le mama ha re bua nnete motho molo ke ntse ko fa hlompho ke le mo ke try o fa hlompho ke a bona and still ntse o bua maka o bua maka le mo pela di camera na ke understand go tshwantse o bua maka yes go betse le yena dumela ntho re nka re misa Lesotho a fe mama peace le wena if ntse o batla o febela mama o etse eng o ka etsa ntho easy o tswelle mama mo jarateng a isalla le wana ke wena o mo hlompa o hlompe lenyalo la hao so ne re kopa go wena le wena if o gona o ka etsa ntho azobolelwa ngani mabambe bethu ngosihlalela ngiwani ngoba manje awuyindawo kwakho manje uthi umntwana yiphi uthi ayiphi lo mntwana lapha buya khona owami umntana Mami. ushonile lo wamaze hayi uzobona mami ntho e tlo etsang no he o se go na le family Lesotho ska o se a go na le family Lesotho so my brother motho mo le kopa mahanyane ke qetela ke o se na le family Lesotho ska hana le family so Lesotho ga mo tsamaisa re le Joyce Bioscope re tla mo thusa la va se mo thusa o mo pakela ngade mina ngabe ngade mina ke kopa hape o make sure o communicate le rona for safety yao ha o ka etsa gore ntate ska no a o fa mathata mohlomong o thole go kwatetse go tsamaisitse ke kopa gore late re tla make sure le rona re landa manje ngimfake emaphoyiseni yebo maphinda ngizonilanda so ke batla go be safe wena ngizoba safe ngenxa yeni bantwana bami ngiyabonga kakhulu hey guys la tshepa gore la bona gore mona ke na le mama ene ska ke tlile lena so ho thola etso gore ntate o ntsa le busy a robala le ex wife ya ngwana hae so ntho re tlo etsa no re le Joyce Bioscope ska ha re fihlile mo ra botsa makoti go etsalang makoti go joditse gore Lady Blue bona man ntho etsalang gore ke robetse le ntate pa Taiwan so rona ntate please ntate no bothata ba hao ke eng kante
ukhali ulwisa umama ngenxa ukuthi wena ulele nomakoti wakho. Mama azange uhutisa, azange umama wathi ufebezela. Umama akakufundisa Phumela ejareti naye lo wena mntana. wangamphumeli ngejareti. Hey man, ngishiphe yami Wena futhi yokuqala yezo, ngishiphe yami. Umuntu omdala so Ngiyaniphumela la. ke life mara uyikhethelanga yona. Lana nina. Ke life uyikhethelanga yona. Hey, wait again guys, la bona ke re ke kwala show ka mo le motho mo le ke one stepa, but ntho ke ratang kore OC wait again o ya Lesotho re misa Lesotho so that mama a tlo khona ho phela ka peace. And re make ile sure le Joseph Pascope mama dulenza communicator le rona so that if ntata ka mo hlaisetsa mathata re lesiyo e be re dila ka ntate. E bile bo lava se ke bao. Bathong. Ntate, bothata ba hao keng? Bothata ba hao keng? Bothata ba hao keng ma? Mamunyako bothata ke mntanako. Usafuna ukulela naye that's why etsa so. My sis go paretse. Ekhetha mamelo Please. uzodibana ne-crossfire wena ngiyakubona. Waba Ngathi nenkinga. uzodibana nembila ayithuthi. Ukhalela ini? Angithi unomfazi. Umfunela nomakoti girlfriend omntanako. Ngiyeke ma angithi asimlwisi siphuma naye kahle. Amlandele for ini. Mlandele. For ini. Aye. Uthi ayephi lo Ufuna mntana? ukukhuluma nale Tsamaya. time mfana Prophet okamera. Jones. Because ngiyambona ngathi uyadelela mama. Ulethela abantu la uqala wena. Ake tsamaye. Wena kwazi ukuthi buyaphi. Wathi uzongitshela. Yeah, moetseng o sela buto wait. Hey guys, wait ke a tshepa gore la bona wa tseba keng. Hey ke yo motho mo le re fa mathata wa tseba. Ke yo mo re tsamaya le maisisi aba maisisi go ska lla ga tsamaya mo ga o thusa. O na le mathata wait. O na le mathata re remele bo lovers ba tlo gutla re tlo gona go retsa. Re tsamaya le wena ha yo ntshwa ilelang. Ha yo ntshwa ilelang. Hao. Lovers ntse le le sharp. All right. Please. How? Aba le bothata reng ka OC. Ke eng mogante ke bofebe bang bo so mara. No, samfaka endleleni kahle. Hayi man. Motho moholo go jwedisa ke re fa o fa mathata o ska lebala. Ngitla nna communicate. Ngizoniletha. Sibe simxelela lo nto lapho ukuthi once any silly mistake uzobona ngeveni la. Ngiyabonga naze nangisiza. Ngisize nabanye bantwana bami. Bonga umuntu omdala. Siyeza umuntu omdala siyeza sizokucheck. No, Sacela nje ukuthi sishiye lo mama. Eish. Hawu maka ntato usile mfana. Hayi man. Okay makoti. Oh.